Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Namhlanje ngizochaza ukuthi kahle kahle yini i-variable. Sithi-ke ngisebenza esitolo sokudla lapho phela abantu bafike badeke badle, yabona-ke. Yimi-ke lo obalethela ukudla obabuzayo ukuthi nifuna ukudlani. Mangisebenza kanjalo, bangiholela 10 rand i-hour elilodwa. Futhi-ke kuhlangane nama-tips. Ama-tips ile mali le phela bazongipha yona, basho ukuthi usebenze kahle-ke sikuphe le mali le, yabona. Ama-tips uwanikeza amakhasimende, futhi-ke bohlangane namakhasimende amaningi, wasebenza namakhasimende amaningi, imali yakho iyakhula yama-tips, yabona-ke. Manje-ke sesibuyele emuva futhi kumbuzo wethu, sithi yini kahle kahle i-variable. Kulesibalo sethu lesi, ama-tips i-variable. Yingani sithi ama-tips i-variable? Ngoba phela ama-tips ayinto eshintshayo, yabona-ke. Ungathola phela ukuthi kunamakhasimende amaningi, yabona, kwesinye isikhathi kunamakhasimende amancane, ingakho kuzothola ama-tips amancane. Thi ngenza isibonelo ngithi kule hour lokucala lesi asithi ngo-12 emini bekunamakhasimende amaningi, ingakho-ke sengithole ama-tip ayenza 30 rand. Bangihlanganisa ne-10 rand yami le ngiyithola ngama-hour, ngithola malini? 40 rand. Hhayi, isikhathi sambe kube u-2 o'clock. Bokuba u-2 o'clock kanjalo ngiyabona ukuthi hhayi, ama-tips wami ayehla ngoba phela manje abantu bayancipha, uyabona-ke, amakhasimende ayancipha esitolo. Bangihlanganisa ama-tips wami ngithola ukuthi hhayi, sekunama-tips ayenza 5 rand ngo-2. Mangihlanganisa-ke ne-10 rand yami le engiyithola ngama-hour, ngizothola ini? 15 rand. Yabona ukuthi ama-tips kulesibalo sethu ayatshintsha, angakhula futhi ayehle, kuya ngokuthi phela uthole amakhasimende angakanani, uyabona-ke. Ingakho-ke sithi ama-tips ama-variable ngoba ayashintsha, yabo. Manje-ke masowubhala-ke isibalo sakho-ke encwadini, awubhali ukuthi tips, uvele ubhale nje iphawu lokutshengisa ukuthi la kune-variable, yabo, ngaba u-T, uyabona-ke. Yabona-ke, encwadini basibuza ukuthi u-T wethu baku-30 uzosinikezani isibalo sethu. Sofaka-ke u-30 ku-T kusinikeze-ke u-40, yabona-ke. Futhi u-T wethu baku-5 futhi sifaka u-5 ku-T kusinikeze u-15, uyabona-ke. Yatshengisa ukuthi u-T uyi-variable. I-variable into etshintshayo, yabona. Variable njengoba sengishilo ukuthi asibhali lonke igama sithi u-tips, yabo. Ungavele ufake, noma ungafaka u-X, yabona, noma ungafaka udwebe inkanyezi yokutshengisa ukuthi phela la kune-variable. Into ebalekile nje ukuthi uwazi ukuthi phela la kune-variable. I-variable ingashintsha noma siphi isikhathi, yabona. Ayifani no-10 lo simbhalile ukuthi kuhlale ku-10. Wonke ama-hour uzothola i-10 rand, uyabona. I-variable iyashintsha, ifana nama-tips, iyatshintsha kuya ngokuthi namakhasimende angakanani, uyabo. Ngiyathemba ukuthi usoyazi ukuthi yini i-variable. Kuze sibonane futhi, bye bye.